10 number 1 mntanami lalela idlozi lakho linamandla kakhulu ukhona umuntu oke wathi engena la wathi Sikhotheni Thani angisasebenzisa umuthi ngisabuyela ngapha emanzini noma ngisafuna into yami yamanzi angazi noma ugogo nolwandle noma ubani kodwa la uma siloko sikhuluma noSikhotheni uthe umoya oyingcwele kimi la uSikhotheni bekufanele ngabe ngithi mina ikhona into ekwatise idlozi lakhe noma angazi noma ushomane nabantu abarongo noma uhambe waye endaweni erongo njengoba phela inyanga zihlala zingamla sihlala singamla phela vele sifune sicobelelana ulwazi noma sihlala sifuna ukunikana izinto kodwa ikhona into erongo la uSikhotheni ayithathile idlozi lakhe ngilizwa liphimisa mathe lithi thu akuhlambulukile lokho asethu umoya ongcwele la kimi uSikhotheni namanje mayithi yena uhlehlile angazi la bekumele ahlukanisele abantu kahle noma mina bekumele ngimtshele ngithi no yazi la ikhona into uSikhotheni engizwa angathi uqhele esigodlweni athi ake sime kancane lesigodlo ngoba aqheli yena qhela leli dlozi njengomuntu angathi usayohlambuluka noma usayoyihlambulula yena ikhona into okumele ayiwasha ihlambulula phinda athi mayibuya athi angeke ngiphinde ngihambe noma kubani ngoba lezi zinto azivumelani nami kodwa manje la kurongo mayibeka yena ethi ngithatha ibreak angazi phela noma mayohlambulula usezohamba unomphelo kodwa vele uzawubuya angazi mina uyabuya nini Dlamini udadewenu noma umntwana wakini ikhona into naye athe mayiloke ehamba wahamba wangathi kodwa ikhona into ayithintayo erongo angazi noma uyangizwa iNdlamini sengitshela yena manje seyavala manje Dlamini khuluma nomntana wakini uvali mic bukani ke labantu bakaDlamini banjani awumengancane Mzozo baba kaLilithi cha gogo Sikhotheni engicelayo ukuthi uma ngabe laba abasindisiwe sebefuna ukusibukela phansi thina befuna ukubukela phansi umsebenzi wethu njengoba ade benza kube sengathi thina esakholelwe emadlozini angathi asikho kahle la emakhaya ubakhuze njengoba ushilo naqala wathi wena ngokwakho angeke ukhulume kabi ngokwelapha mina uyazi akaze ngene mina ko life abasuke benawe ngicriticize noma ngenzeni nangelilo ngiyaqala mina ungena kula into engiphathe kabi mina ngikhuluma ngoDlamini osisi wakho obhuti wakho osisi wakho yileyo ukuthi kunabantu abasindisiwe noma abakholwayo asebesibuka njengomata thina wokusule mase bekhuluma lapho ngaleso sikhathi kuthiwa Jesus wadla Jesu washaya Sathane yonke lento ade yangiphatha kabi mina ngoba singabantu and akekho umuntu ofuna agxeke omunye wena wazi uphawule uthe wena ngeke ukwazi ukukhuluma kabi yilokho nje siswami insizwa yakwaDlamini engingakusho mina ngiyabonga bafowethu ngicela udedele abanye ugogo Sikhotheni mudedeleni yathi ingoma yathi bayangibiza mudedeleni moyekeni nimhlukumezile nyanga namjikela wajikelwa abantwana bakhe wajikelwa yonke umuntu waguliswa yizo zonke izinto kwahlangahlangana nje engqondweni yonke into namhlanje sikwazi ukubamba ngaye amaphaneli nanko bethi mfake nanko kungayamba Nanko ugogo Nkanyamba uyavela la uyabhala uthi ucela umfake iDr K ufuna ukuzela ingane yakho uzofika afuna ukulwa hayi ngeke akaveli kimi ngapha vele sesiyabhala kunogobela wami khona mina ayengene la kunogobela wami khona ngidele ake that is why akaveli ngapha kimi akakhuluma akakhuluma uSikhotheni ngikhulumile mina akakhuluma uSikhotheni ngiyafisa ukukhuluma kodwa the way kungakhona ngibona ngathi imele ezilimaze ziyetsheni ngibona ngathi imele kungancengane nje ngenhloko nje
ngibona ngathi mhlambe ukezehlisa kwami nokuthula kubonakala sekungathi manje kunento engifihlayo. Seningi-accuse kakhulu futhi niloku nithi uSikhotheni uthi ngingashongo, angakhulumi njalo. Njoba ngishilo ukuthi ayikho into engiyikhulumile embi nezangoma. Futhi angadaba ukuthi amathwasana ami akhuluma athini ngoba angibabizanga nje enhloko. Akekho umuntu engafaka ibhodi ngathi ngiyathwasisa keze. Anginamsebenzi nje futhi. Angendawo. Umuntu oze kami unendlela unesikhathi sokuthi ahamba uma uphatheka kahle njengasemjolweni uyadivorce uyaresigna njengoba nathi sidivosile emshadweni. But into engizonitshela yona hlukanani nami. Ngenkundla futhi inhlonipho hlukanani phansi nami. Ubunyanga abuqali ngami. Futhi ubunyanga anyeke buze buqedwe yimi. Ngi-1 phezu kwezangoma ezingaka. Phuma nje phansi kwami. Angikaze mina ngamemezela ngabiza izangoma ngisese isangoma namhlanje ningikhulume kabi ngiyisangoma ngiyangikhuluma sengiphumile nifuna ukuthi kuze kube njani ngize ngikhulume ini yile nifuna ukuthi ngize ngikhulume mina mina ngiyohlezi ngihlonipha abalandeli bami ngoba yibona abangenze ukuthi ngibe yilento engiyiyona. Asewuphilela umoya mntanami, asewuphilela umoya sidlule emoya. Asewuphilela umoya. Asikho isangoma mina esisothi ngimile ensingama noSikhetheni. Yiko ngithi namhlanje ngiyama ngithi phumani kimi. Ezinye izangoma namhlanje ziyakwazi ukukhuluma kodwa azikaze zama ngeenyawo. Into engizoyisho ukuthi phumani kimi. Musani ukungihlokoloza to an extent ukuthi nise nifuna ukuthi ngize ngikhulume. Ngicela ukuphuma kini ngakhandanga ubudlelwani bokuthi sima enemy. Angifuni ukuthi nibe izitha zami. Asingayimixini lapho. Kodwa mangabe izofika lapho angisabi lutho futhi ngayimikisa. Ngi-1 njoba ngihlezi ngi-1. Ningeza nonke niphelele. Singayimikisa nalapho. Angifuni ukuphuma ebungomeni kube nomsindo kodwa umsindo ubangwa yini ngibanga umsindo ngedecision yami yempilo yami kanjani zangoma yini lengaka engicabanga ukuthi izoyenzeka njoba ngasasisona sangoma yini lengaka phumani kimi eyami lempilo. Uma ngabe ngenza okubi ngizojeza ngendlela ekahle ngizojeziswa ulo wangidala akusizona izangoma esinenqumo ngempilo yami zazi ngekho mangithwazi azikho namhlanje azingayifaki empilweni yami. Abantu bayalwa bakhankasa angaze ngibona izangoma zenza ama-panel zithi phumani kuSikhotheni angaze ngibona izangoma zihlangana zithi Sikhotheni akoyeke lokhu nalokhu mhlambe abantu bakanje angaze ngibona izangoma nilungisani mina senenza ngathi nibambene ngami anithandani kwanina musani ukwenza ngathi nazwana ngami anizwani nina anifunani nina. SekuSikhotheni manje senenza ngathi nazwana ngiyeke lemi